Rong asoro tum thurpak pen towar kache selam. KAC pen RTI orientation workshop ki bi. KAC CA Marideng pen Dibhu Birla long akimi aka Hyundai dealership showroom Kangpu. Kardom nilisami jili bepi nonalitum kelang lake Karbing live prime time berta. Nilib MSC constituency ke parlo Borjan tokolang so hawar ke do raratum arnivang raratum kacheleng kisung atau waralong non malom inghan langbung atau warajo arlong sangti ke thok lapen langbung ke thuasai ke klempon. Pai ceklo ni phain koira phorni ada porphai sirke pen porphai phoan Borjan polling center ke parlo pung adong masi tirang arong asora tum lapen Borjan wo phong rong pierong atum dhorom lapen party alam chipu pe pin pen methang kai ki sikacheleng ji aphana kenang sot pu pen Borjan pen phong rong lang soan towar sangti lapen arlong ke thawasai klempon lo labangso sai ke klempon ji aphan inut Borjan polling center president Hunaram terang alang liak hi ada chinghon he pin pen arnisia pharman damparagari ihum lapen JCB ihum chipidonsi sai klempon lo Raratum hin pen Hunaram terang aphan kachuro pajir ponren tilo pusi krongchun bang kensing ing tila pen maising phangcho tum hin pen chethan pong Nili tum patumi diga post medani tum local committee president ke hai hun terang alang li ninki me pen jok nili to phan tu we post nili phana pachini lo secretary nang li prabjin pen rara phan nang pangrum pino nili thek an bang ke nili JCB la pen nampari hum nili wan po kam bang li tum claim lo nang li munitri non polo nili to we post pen stamedak Arara pan party puci pupe pindan stame to warga heno pucini lo kini pena jok si rara tum nang balo la sini tum to dab bajiner ke ba porpen stame non itu sayang deni tum klempon bam to wara bang Rara tum kacheleng jasemet osomara tum loki charli aphan ke dam ke bang ke sohor hospital ke dam ke bang kisung lapen hithi kulat ke dam ke bang kisung kachechak one ongsi methang atume hin pen klempon ang koklo ana kisung nil tum baki kini ke misen stame nil tum la hithi borwa ki dun yak to war bang hitum phan nangpa me pi pedet la si chuning rile thorlo nen jongsi la sodak barla por jongsi nitum han ha to war nangpa me pi san hite nitum ni sampi ki la si chuning rile thorlo prap jin ben ngunai pi la si pini bangwan bang doji ha to pini niltum da ke claim ke bang thokep ni dokok ta hai la edon pen kachirung poyama edon pen kachirung mane nitum alang li dak komiti amen dulu Hunaram terang Hunaram terang alang li ningkang sampai ningki me penang tumduk ong lo pusi nilihen menanang ram pon ang li tum danang cirap citu noi pusi nil tum rathur pak sidam tang la sorkar pe nang tum phan la bang so towar sen rever mate sangki arong ke thok je phanang tum phan nang thok kilo la so tang ti det ma man tang lo ma tang ti adhang ton ko ningkan hini nai claim ta la ton ko ti kona na kang ton ke dak ihi ke dak borjan la ni tuma apia puling lo la school hem anang ton ko mat aku ihi ke hap tu pulang su anang ton ko mat la sodak bang palong ko kedam tang suri hini re ingkoy aningkan sen gravel atowar pung adong pen Borjan tokolang sotor an kaselam ponja phan MLA Dr. Momin lapen nilip MSC pabitra rong pia tuma hin pen election aprang Jay Agarwal atuma phan paklem ponlo seta aphian ke kopi koson tenone patang te daramat nona bangke raratum ka cheleng sung binan verlo mas resa ke di pen dangan towar ke tolo seta me gari ke dam yunji towar kali late di lasip ke dam dang nilitum MP ke hai pen singki chethan pen kuti hini tangka resa ki di pen dak tokolang soan towar ke selam je phan sanction erlo non Oktober atiklu pen non hoptai siba ga phi pen pulotang te laso towar ki klem pang chengpo kuti hini lo ke dek council pen sin nilitum labang so proposal bidun si Nilimet hasil labang so towar nang ipo si proposal pidun lo lapen la so teng pensi kaching hon nilitum MP ke hai Orensing be alangli kuti hini tangka nang sengso Koila Mati pen Samson iti Karbing long live
Pini pai pai ni phain kora phor ni Diphur Rongsopi Arboretum Cum Craft Center Conference Hall along Karbi Anglong Autonomous Council Ben Pathir Piponsi Arnisia Pharman RTI Orientation Workshop amai Kibipon. KAC along kido saikam thom ke balong setami kai ki aporta sai angdeng mesen me pen ke claim ke dam thekji na pen ke chopang le masai ke pavir thekja phan pu matha pon pen Karbi Anglong Autonomous Council Ben Pathir Piponsi Arnisia Pharman RTI Orientation Workshop Kibipon. Demokrasia der potsi anu tin bang putina tum setami sarkar pen ke claim geda masai ka chini duna kenang soda joksi Right to Information Act 2005 aron selam pondo labang so aron ke do pen sai ka malong claim bang atum pen chenglo sai kam pen ke deng pona sai do an tame bang so RTI Act 2005 aron pen chini dun nonglo lapen labang so aron ke bipen solang do arat ke do an atum setami sarkar pen ke deng pon ka ching thora son pen chenglo sai do an tame ke claim ke chok che kachini do nabar sai long ponlo bonda nona por penanga tum ke RTI ke claim pen bang phan ke ther ke hap lapuson se tame do lasila pusona bang ke claim cleara ke chok che long ke jong dun pen asai mesen pen ke pa claim thwa bangsi ke nangji lapen komane abang pu bang phia bang jong si lapuson ke ther ke hap do kok pulote sai ga matum pen lam hoi mate FIR ki pide jaja kong do pusi Bhaskar Jyoti Mahanta IPS retired State Information Commissioner pen pherang kya thengno pangda Bangso Mayalong Bhaskar Jyoti Mahanta IPS retired State Information Commissioner Dr. Samudra Gupta Kashyap Abarim State Information Commissioner Assam Information Official lapen Karbi Anglong DC Madhumita Bhagwati KAC Principal Secretary Mukul Kumar Saikia Penchenglo KAC Saikam Thom Kebalong Saipu Saipiatum Chetong Dunsi Mesen Penjaime Pachunpon SPIO আৰু অন্যান্য অফিচাৰ্ছ প্লাছ ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটিজ ADC সকল তেওঁলোকৰ লগতো আমি কথা পাতিলোঁ কেনেধৰণে কিয় কৰিব লাগে কিয় ডেমক্ৰেচিৰ কাৰণে এখন সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যনটো এটা খুব আৱশ্যকীয় এটা অংগ সমাজখন ভালকৈ চলি থাকিবৰ কাৰণে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিৰ কাৰণে কৰাপশ্যন নহ'বৰ কাৰণে স্বচ্ছতা আনয়নৰ কাৰণে যাতে মানুহে খবৰবোৰ পাব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকক সজাগ কৰিলেও এটা বহুত নিয়ম কানুন বা ষ্টেপছ কিছুমান থাকে সেইখিনি যাতে ফ'ল' হয় ভালকৈ সেইখিনি তেওঁলোকৰ লগত আমি কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি সেইখিনিও সুধিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আমি কিয় কেতিয়াবা শাস্তি দিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং ল'বলগীয়া হয় অফিচাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে সেইটো নহ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে মূলতে সমস্যাটো সমাধান কৰে যাতে খবৰবোৰ দিয়ে যেনে ধৰণে পাৰে কিন্তু তাত এক্সাম কেটেগৰী এটা আছে সেকশ্যন 8 সেই এক্সাম কেটেগৰীটো তেওঁলোকে দিব নালাগে খবৰ নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Pini pai pai ni phai inkoira phomta arni Diphu Manja Kachilenga to warpi Birla Vojaru Motors atheng along Akash Hyundai dealership showroom KAC CM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen kapang pupon Nanglitum Hyundai akar kinam Japan kema thalapen kachisik doma Jongsi do pulote Guwahati Nogang an kedam pahilu nang nilo athe Karbi Anglong ahempi Diphu Rongsopi adum het Birla along pinipen kethe dum Akash Hyundai dealership showroom in Pupon tanglo Bangso showroom along na litum ni kihanga car Creta i20 Grand i10 Venue Exter pen kaprek Hyundai company pen kipaklang car nang litum joy ke pen nampon longji Pini Bangso showroom grand opening along KAC CM Dr. Tuliram Ronghang Penchenglo MLA EM MEC board chairman Akash Hyundai manager Diganta Borua Lunsepo Prabhika Togbirapen Penangan man peng kethedung atum chetong dunsi Akash Hyundai showroom kangpolong RDP dun local employment created, legal how India is supported, change. But I mean,
আমি আকাশ শুনে নভাৰ চেঞ্জ কৰা নাই আমি এইটো আকাশ যিবিলাকে ডাঙৰ হৈ আছে News report, Karbi Anglong Live. Kidamtang pai ni phain ko player ni abarim WWE wrestler Bray Wyatt ning kiso mate heart attack akiso kacholong lokana jok America Tampa General Hospital along si kijutsi achethe chibonglo. Lason si Bray Wyatt laki WWE long ka cheteng ke thek nai lapen kang tang nai abang phu lapen pir the adang along ta nong nam ka chethang klong abang phu lo kedam tang ningkan suri hini rakre pho aningkan pen WWE long bang pen ke cheng si ka cheteng aphan the Shield pu Roman Reigns atuma team pen Bray Wyatt family pa team pen cheteng lo Bray Wyatt family along ke Luke Harper Eric Rowan Bray Wyatt anhen lo lapan kedam tang ningkan suri hini rakre troxy aningkan WrestleMania along ka cheteng lage Undertaker pen Bray Wyatt si ka cheteng pon lo lapen WWE Championship ke long cheng along ka cheteng pon lage AJ Styles pen si ji pho pon lo aphi Randy Orton pen Bray Wyatt family atum tag team championship long pon thulo lapen aphi si WWE Universal Championship along ke Braun Strowman pen si cheteng pon lo Kijut laki WWE along Bray Wyatt ki wang thu ke LA Knight lapen Undertaker an kacheteng padu ponlo la sophi ning ke soma de heart attack ke so kacholong lok pana jok America Tampa General Hospital along pensi arong chivoy julo International Desk Report Karbi Anglong Live Pini prime time berita ke lapan si kang tonik lo.